салом бинандагони гиромиву арҷманд. барномаи навбатӣ дар суҳбати олим аст пешниҳоди шумо. мавзӯи имрӯзаи барнома рушди илми педагогика ва саҳми он дар ҷомеа мебошад. ҳамсуҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои педагогӣ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, муаллима Латофат Назирӣ. хушомадед ба барнома. ҳар як илм мавзӯи тадқиқоти худро дорад, аз ҷумла илми педагогика. шумо ҳамчун бонуи илм дар бораи омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни ин илм суҳбат мекардед. бисёр ташаккур ва хушам меояд воқеан ки дар бораи илми педагогика, дар бораи таълим ва тарбияи инсон ҳарф бигӯям, чунки инсон аз бозе ки ба олами ҳастӣ арзи вуҷуд мекунад, ҳамеша ба тарбия ва баъдан баробари ба муассисаи таълимӣ ворид шудан ба таълим ниёз дорад. ва дар урфият ҳам беҳуда намегӯянд ки инсон ду устод дорад, яке рӯзгор, дигари омӯзгор. ва маъз таҷрибаи рӯзгор инсонро низ бисёр меомӯзонад, бисёр як сабақҳои хуб медиҳад. ва омӯзгор бошад инсонро барои дарк кардани ҳастии худаш пеш аз ҳама, барои дарк кардани табиат, ҷомеа, барои дарк кардани ҳастӣ بیشتر وادار می سازد. و در دایره علم‌های معاصر علم پداگوژیک نیز از زمره آن علم‌هایی هستند که روز به روز، دوره به دوره مقام و منزلت تازه را کسب می‌کند. چون که ما می‌دونیم که از بازی که ارزی هستی انسانی هست، این علم پداگوژیک نیز وجود دارد، چون که تعلیم است، تربیه است، درس روزگار است، درس آداب است، درس اخلاق است. ولی باید بگویم که وقتی که پداگوژیک همچون علم در دایره فنهای علمی معین کرده شد و از جهت علمی ثابت کرده شد که واقعا هم علمی پداگوژیک یکی از علمهای مهم برای رشد و تکامل انسانی، برای شخصیت انسان، برای خودشناسی انسان، برای رشد انسانی مهم است. علاقه یک نظری نو، یک تحقیقات‌های بسیار مهمی علمی را به خود کسب کرد. خوب می‌گذاریم با تاریخ پیدایش علمی پداگوژیکا. می‌توانید صحیفه تاریخی این علم را ورق‌گردان کنید؟ واقعا باید بگویم که هر یک علم پیش از همه تاریخ خود را دارد. و در قطار دیگر علم‌ها علمی پداگوژیک نیز تاریخ گذشته خود، تاریخ قدیمی خود را دارد. و چون من در ابتدا گفتم که از آغاز پیدایش انسان، عالم و هستی با علمی پداگوژیک عرض وجود داشت و این را به شکل معمولی پداگوژیک خلقی، اتنا پداگوژیک میگویند که و محض هم انسان ها در طول حیات با گرفتن تجربه روزگار، با اندوختن دانش های حیاتی، آنها فرزندان خود را در چارچوبه های معین تربیه می کردند. و اگر چون ما به حیات متفکران و فیلسوفان انتقه و دیگر بزرگان نگاه کنیم، واقعا هم همین آنها از علمی پداگوژیک برخوردار شدند و آنها از مکتب دانش اندوزی گذشتند و ما از دانش است که مرتبه و مقام انسان را بلند می‌بردارد. و در گرفتن دانش ها باز تکرار میکنم که واقعا مقام علمی پداگوژیک نهایت کلان است، چون که تعلیم نباید که در یک شکل پریشان و در یک شکلی که به یک چی نداشته باشد، یک چهارچوبه معین نداشته باشد، باید داده نشود. چون که دانش ها پیش از همه باید که به خصوصیت سینوسالی کودک، به خصوصیت سینوسالی انسان روانه کرده شده باشد. و محض انا همون دانش ها یا که همون برنامه یا استانداردهای فنی و تعلیمی که در با حساب گرفتن خصوصیت های سینوسالی کودکان و نورسان و جوانان و کلانسالان معین کرده شده است، میتواند که با انسان یا که با نورس یا با جوان یا با نفر کلانسال امکانیت دهد که با درک ماهیت متن آموخته شده استادهش یا که با مضمون و مندرجه محتوای همان
маводи таълимӣ бирасад. бинобар ин ҳам хусусиятҳои сину солиро ба назар гирифтан бисёр муҳим аст ва илми педагогика аз ҷониби олимон воқеан ҳам муайян карданд ки ҳар як давраи сину солии инсон ба худ махсусиятҳои муҳими худро дорад ки он қобилияти дарк кардан, қобилияти фаҳмиш, қобилияти ба рушди тафаккури мантиқии инсон, кӯдак, наврас, ҷавон расидани моҳияти матни хондашударо мерасонад. воқеан ҳам донистани илми педагогика, категорияҳои илмии илми педагогика, методҳои илмии илми педагогика имрӯз ба ҳар як нафар педагог, ба ҳар як нафаре ки дар соҳаи маориф, дар соҳаи таълим кор мекунад бисёр муҳим аст. дар натиҷаи равнақи илм илми педагогика низ ба шохаҳои мустақил ҷудо мешавад. метавонед ин шохаҳоро номбар кунед? бале, ҳар як илм шохаҳои мустақили худро дорад. аз ҷумла чун ман гуфтам ки худи илми педагогика яке аз шохаҳои мустақили илми фалсафа ҳаст ва имрӯз воқеан ҳам ҳамчун илми бисёр мустақил, илми рушд ёфта ва илме ки бисёр муҳим аст дар ҷомеаи имрӯза, илми педагогик худро муаррифӣ кардааст ва шохаҳои илми педагогика ниҳоят зиёд ҳастанд ва имрӯз хусусан дар он равияҳои тахассусҳои равияи омӯзгорӣ бештар соҳаҳои зиёди илми педагогика омӯзонида мешавад. ин шурӯъ мешавад албатта аз худи фанни педагогикаи умумӣ, аз фанни педагогикаи синусолӣ, аз фанни педагогикаи оилавӣ, аз фанни асосҳои маҳорати педагогӣ, аз худи бояд бигӯям ки воқеан ҳам имрӯз мо бояд қайд кунем ки тамоми соҳае нест ки дар он як шохаи илми педагогика омӯзонида нашавад. ин воқеан ҳам талаботи замон, талаботи ҷомеа ҳаст. имрӯз на танҳо ба худи муассисаҳои таълимии равияи омӯзгорӣ дошта, балки дар соҳаҳои ҳарбӣ, дар соҳаҳои ҳуқуқӣ, дар соҳаҳои иқтисодӣ, умуман дар ҳамаи он соҳаҳое ки категорияҳои касбии одам бо одам аст, дар он ҷо доштани донишҳои педагогӣ ва омӯхтани соҳаҳои илмии педагогӣ ниҳоят муҳим аст. масалан, яке аз соҳаҳои бисёр дар шароити имрӯза зарурӣ ва муҳимро ман метавонам қайд бикунам ки ин асосҳои муоширати педагогӣ аст. воқеан ҳам муошират, ҳамаи мо шумо медонем ки инсонҳо ба ҳамдигар тавассути муошират, инсонҳо ба ҳамдигар тавассути муомила, суҳбат кардан метавонанд ки ба ҳамдигар ибрози ақида, ибрози андеша, ибрози фикр, ибрози баён, ибрози худи масоилҳои муайянро карда бошанд ва маҳз илми педагогика дар баробари илми риторика, илми суханварӣ яке аз муҳимтарин фанҳое ҳастанд ки тарзи одоби муошират, суханронӣ, мантиқи суханронӣ, моҳияти суханрониро ба насли имрӯза меомӯзонад. нафароне ки тоза бо шабакаи мо пайваст гардиданд, хотиррасон менамоем ки ин барномаи дар суҳбати олим аст, фарогири мавзӯи рушди илми педагогика ва саҳми он дар ҷомеа. ҳамсуҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои педагогӣ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, муаллимаи гиромӣ Латофат Назирӣ. дар идома моро ҳамроҳ бошед. олимоне ки дар масири илми педагогика саҳм гузоштанд, метавонед ёдовар шавед? ҳеҷ як донишгоҳи пароканда бе заҳмату бе тадқиқоту бе худи назарияи илм шуда наметавонад ва барои оне ки педагогика ҳамчун илм имрӯз дар байни дигар илмҳо худро маърифӣ кардааст, ин маҳз заҳмат ва тадқиқот ва худи омӯзишу пажӯҳишҳои олимони соҳа ҳастанд. имрӯз воқеан ҳам бо ифтихор метавон номи бисёр педагогҳои маъруфи ватаниро низ дар баробари педагогҳои машҳури ҷаҳонӣ
номбар кард ки дар рушди илми педагогикаи муосири тоҷик саҳми арзанда доранд, чун инро мо метавонем ки ҳамеша ёдрас бикунем аз заҳматҳои бевоситаи устод лутфуллоев, файзулло шарифзода, убайд зубайдов, хуррам раҳимзода ва даҳо педагогҳои машҳури дигар ҳастанд ки имрӯз воқеан ҳам тавонистанд ки зимни пажӯҳиш, зимни таълифот, зимни корҳои илмии худашон тавонистанд ки дар рушди педагогикаи тоҷик саҳми муайян гузоранд ва имрӯз педагогикаи тоҷикро дар тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда бошанд. Ва имрӯз он таълифотҳое ки аз ҷониби олимон рӯи кор омадааст, китобҳои педагогика, педагогикаи касбӣ, педагогикаи мактаби олӣ аз ҷониби олимон Баён Раҳимов, Абдулбоқӣ Нуров, Абдусалом Мирализода, Файзулло Шарифзода, Муҳаммадло Лутфуллоев ва дигар муаллифон воқеан ҳамчун як китоби рӯи мизӣ барои тамоми омӯзгорон, хусусан барои омӯзгорони ҷавон хизмат мекунад. Ва бояд бигӯям ки моҳияти ин китобҳои ба тозагӣ таълиф шуда аз ҷониби ин олимони соҳа пеш аз ҳама ба он равона карда шудааст ки дар он методологияҳои илмии педагогика, методҳо, усулҳо, шакл ва муносибатҳои нави таълимиро дар доираи ислоҳоти соҳаи маориф бештар рӯи кор оварданд ки ин барои ҳар як омӯзгор ниҳоят муҳим аст. Ва як назари дигарро бояд бигӯям ки дар доираи он ислоҳоте ки имрӯз дар низоми маорифи миллӣ идома дорад, гузариш ба муносибатҳои нави таълимӣ, ин муносибатҳои босалоҳият дар таълим аллакай дар низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ пурра татбиқи худашро ёфтааст ва акнун омӯзишҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ идома дорад ва дар назар аст ки тӯли солҳои наздик бояд ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ ин муносибатҳои нави таълимӣ роҳандозӣ карда шавад. барои нафароне ки омӯзиши ин илмро пеша кардаанду дар оянда педагог шудан мехоҳанд, шумо чӣ маслиҳату тавсияҳо медиҳед? касби омӯзгорӣ ё педагог шудан ин пеш аз ҳама як муҳаббат бояд бошад, як дӯстдории инсон бояд бошад, чунки то он вақте ки мо инсонҳои дигарро дӯст надорем, то он вақте ки мо таҳаммулпазирона назару андешаю мафкураю фикру ақидаи дигар нафарро гӯш карда натавонем, то он даме ки мо ба шахсияти инсон эҳтиром оварда натавониста бошем, мо наметавонем ки ба ӯ як донишҳои муайян дошта бошем. дар ин ҷо яъне ки бояд ки як робитаи мутақобилаи байни донишандӯз ва донишдеҳ, яъне омӯзгор ва хонанда вуҷуд дошта бошад ки ин робитаи мутақобила бояд ки ба ҳамдигар бисёр мувофиқу созгор бошанд. ва нафароне ки худи риштаи омӯзгориро интихоб мекунанд, дар оянда фаъолияти худро ба касби омӯзгорӣ пайваст карданӣ ҳастанд ва аз таҷрибаи бисёрсолаи худам тавсияи ман ҳамин аст ки пеш аз ҳама донишҳои хуби соҳавӣ дошта бошанд, пеш аз ҳама инсонҳоро дӯст доранд, пеш аз ҳама бисёр як таҳаммулпазирона бояд ба касб ва ба дигарон бояд муносибат карданро омӯзонанд. Чунки дар як синф агар теъдоди муайяни хонанда 20 нафар, 25 нафар ё ки 20, 25, 30 нафар донишҷӯ бошад, омӯзгор пеш аз ҳама бояд донад ки дар ин ҷо 30 психология, 30 назар, 30 андеша, 30 нафаре иштааст ки онҳо мани худашон надоранд ва омӯзгор як нафар аст. ва омӯзгор дар мақоми худаш пеш аз ҳама бояд ки тавониста бошад, вақт пайдо карда тавонад ки ҳар як нафареро гӯш кунад ва ҳар як нафарро арзёбӣ карда тавонад ва ба ҳар як нафар баҳои воқеӣ дода тавонад ва ба ҳар як нафарро тавонад ки ба роҳи рости ҳаётӣ, ба роҳи ояндаи дурахшон ҳидоят карда бошад. ва педагогҳо, хусусан омӯзгороне ки имрӯз дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот кору фаъолият мекунанд, фикр мекунам ки бисёр як рисолати бузургеро бардошт доранд. ин рисолат рисолати инсонсозӣ,
و در اصل 21 این یک انسان عادی نه، این یک انسانی که انسانی دانشمند، یک انسانی که امروز او توانسته باشد که برای حفظ کردن مرز و بوم وطنش، برای ارزش‌های ملی و وطنیش، برای حفظ کردن موقع خودش، عائله خودش و کشور خودش در کجایی که نباشد باید پیش از همه فعال باشد و من از فعالی آموزگار فکر میکنم در همه جاده اطرافیان را فعال میسازد. آینده علم پداگوژیک رو چگونه میبینید؟ هر یک علم در رشد و نمو است، از جمله علم پداگوژیک نیز پیوسته رشد می‌یابد، پیوسته در انکشاف است، وابسته به طلبات‌های زمان، وابسته به نیازهای جامعه، وابسته به نیازهای روز. و چون من گفتم که اصل 21 این اصل تکنیک و تکنولوژی اینواسیونی هست، امروز بیشتر کارکرد متدهای معاصر، اصولهای فعال تعلیم، اصولهای اینواسیونی نهایت مهم هستند. بنابراین هم فکر میکنم که امروز خود محققان جوانی که در رشته آموزگاری به تحقیقات و پژوهش‌های علمی مشغول هستند پیش از همه تکیه به خود پداگوژی معاصر باید کرده باشند و پداگوژی روز کرده باشند و پداگوژی معاصر، پداگوژی روز چگونه آن معین می شود؟ این پیش از همه از خود طلبات‌های ساحه معارف و سیاست دولتی در ساحه معارف و اصلاحاتی که در ساحه معارف امروز راه اندازی کرده شده ایستاده است. واقعا هم اگر چون به سمت اصلاحاتی که در ساحه معارف ملی در همه زمینه‌های تحصیلات امروز عملی شده ایستاده است نظر کنیم، واقعا هم یک آینده بسیار مهم را علمی پداگوژیک انتظاری دارد. این چون من گفتم یکی از اصلاحات‌های بسیار کلانی که پژوهش‌های بسیار سخت علمی را امروز تقاضا می‌کند، این تهیه کردن کتاب‌های درسی، تهیه کردن مدل‌های تعلیمی، کارکرد کردن متدیک‌های معاصر تعلیمی وابسته به مناسبت‌های نوی با صلاحیت در تعلیم. این گزارش به خود نظام تحصیلاتی 12 ساله که امروز در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گروه کاری کار کرده ایستاده، البته این پژوهش تازه را طلب می‌کند که این به تحقیقات‌های پداگوژی این البته نتیجه نظررس را به دست نمی‌آورد. و یک از مسائل مهمترین که امروز واقعا هم تمام پداگوگ‌های جمهوری را باید که بیشتر به کار جلب کند و بیشتر آنها را هشدار دهد که باید فعال باشند. این مهمتر از همه ارزیابی کردن صفت تحصیلات، چون ما میدونیم که از سخنرانی‌های پیشوای معظم کشور، از اون واخوری ملاقات‌هایی که پیشوای معظم کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان با اهل ضیا با کل کارمندان ساحه معارف میگذرانند، پیوسته تاکید می‌نمایند که هدف اساسی ما بلندبرداشتن صفت تحصیلات و تیار کردن متخصصانی که آنها به بازار جهانی مهنت، هم بازار داخل و هم بازار خارج بیشتر چی هستند، جوابگو هستند. و مهمتر از همه امروز در دایره برنامه‌های تعلیمی و آن طلبات‌هایی که در نزد معارف ملی می‌ایستد، این دانستن زبان‌های خارجی در برابر احترام و دانستن زبان دولتی است. البته این از هر یک علم و هر یک پژوهشگری که در رشته پداگوژیک کار فعالیت میبرد، پژوهش میبرد، البته از آنها تقاضا میرود که محض آن همین سمت‌هایی که تا امروز کارکرد نشده است، لیکن امروز یکی از نیازهای مهم و اساسی هم جامعه هم روز به حساب میرود، در این سمت بیشتر پژوهش کرده باشند. تشکر برای صحبت معلم عزیز. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. تشکر. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انتهای برنامه در صحبت علم. با برنامه‌های دیگر دیدنی تلویزیونی علم و طبیعت بمانید. خیر.